Dilailong state surveillance sabotong untuk lakni ra achite matangka kinep dunong. Social media long kachi thangpluk Bikram hanse pen CM rong hang kaching ke lama pathak pherang ke amai kangni. Dipho long ka phere meme angang pen ke jok. Kardom pini ada Abirta long pen lili sami jilhan sepi non arjik tha bertang ton pen. Kedamtang thereponi phai ke thomani dilai police atum ke ton ke langa demalong nagawa sir Muhammad Moinul Islam arideng pen SST atum lakni ra achite matangka kenep dunong. Surihini ra inquiry isya pharman asa mangkangalong Election Commission of India atum pen Assembly Election kapar ponjia phan pangda pondet penapi Model Code of Conduct aron sidami padopon phitlo. Labangso around tendency state surveillance sabutung atau penta konat a constituency along election kapadupon ma halabangso constituency along ke towar dampri dampro kiri ka khuruk duna sai kedeng dum pencenglok gari motor along anda ka khuruk asai deng dum bomtangno lason thak thak si Karbenglong district aro Jasamet NH thongke prathok atowar Dilai police station adungalong state surveillance sabutung atau pen model code of conduct around teng gari motor along kiri ka khuruk asai kedeng duna hot Nagawa sir Muhammad Moinul Islam arideng pen lakni ra achite matangka nebdunong che Dilai long kirika khuruka sai kedeng ponaki nangkeleji assembly election hot tangka mahakedo perfect election karjab don abang photo phan tangka penajok kacheparo ka ilong le deja phan mate kiddukke laga rat don phan tangka pen ke bailong le deja phan si election commission of India tum hukum ki dipona tengsi state surveillance abutung atum pen asai cheklem pon bombo Dilai pen bicara rompi Karbenglong nai. Non Assam Assembly election aprang Ratchari asong atum methang asong ga chapai ponjia phan ason nason abidi kangnim ke klem pana pathak social media long penang an kachithang dolo. Non malom social media long kachithang klong lapen radatum karju abuchu bahu alam the kopilo nangleitum chinima. Bonta non malop radatum karju kangtung lake Ratchari asong atum ihin dunrup alamsi matha ponta hai. Bonta kali radatum. Non malom kachet hangklong lake boitha langso legislative assembly along APHLC kachedan dunje abangphu Bikram hansepen Karbenglong autonomous council CM tulura monghang phone pen kaching ke alamsi rat karju abachu bachusi thekponong no bonta bangso alam pathak ahokali laki kedamtang det piadang lockdown ke boma hot kaching ki alamsi kaching ki pusi Bikram hansepen lamthe jopaklar pon ti ke lahan lo ke chengsi ge non atumi ke damtang arni nil tum social media long pen news channel long nil tum aja isia video thek dun lo labang so video like a phone recorded a video la so video news channel long taklang la pen social media long dali tum thek pon long asi radatum kapre Ratchari asong tum dadu la panalang litum ta memenangan social media long la so hormu share lo la panalang litum ning hang link pen chini ne pin pen ada ke tok alang litum paklang pon lo asini litum pa chini pon tum la hen lo la bangso a voice record ke do la ke non head pinijong patumi jong a voice record kali la ke damtang 2020 COVID-19 la so lockdown ave chengchia ko laso covid lockdown chengchia ko hadang ni Guwahati ke dohut laso CM phone angkol ama laso phone ni respond no langan ladak pen litum thang misunderstanding ning alam thang lasi APHL sa song aphan ki kra rat do anatum srami manghunang ni athe non ke APHL sa song ingtang piglo potsi nangka paphok dunjia phansi aprang alam pen apot non malom Karbenglong arada phan pamanghulo Lason se kapre ka BDP srami APHL sa song atumaphan nangkanghum bor EG sita APHL sa phan kaching hon aradum manghudunang nipisi Bikram hansepen ningje panthul hadang ni Guwahati ke dohut lasot CM phone angkol ama laso phone ni respond no langan ladak pen litum thang misunderstanding ning alam thang ave lasela dak halaso ahut CM phone pulene deng ndali number dan ni chini ne deng dun lo is inu da bang nang jethan lo sini chingki dunang lo la so pen
rada tum kaman hu nangi thang alam awe lapen APSLC rat charia songlong nilige wang lake August 18 2020 laso hot sini da APSLC long ke officially ni ke March dun lapen ke join dun rong thok si pen wiki be Karbeng Long live Takte non malong sopan bertain ton ponek senang Nang letum hiti ka hello pen kedam ningka saksak doma do posita matha ikre humre ignon nang letum adung het kedo phangcho enterprise Nang letum ladak long ji lake electronic goods gift item food item cosmetic water filter sport and school item Lasi Humri non MS Phangcho Enterprises Jirsong Asong Road Rongkhela Dipu Puthot betar jupon thiklona Assam Assembly election aprang Dipu arong sopialong grenade kilong bangso grenade kilong pen rong sopi ardomati Assembly election soluk sodake doji angring pen ke joklong MLA election aparman model code of conduct around pangdak pon therapy kiton kilang aside me ki pangching pon mama por road therepo ni phai ke thomani arni kang samapo malom Dipu train station along inut abang phawre dengpen grenade ipum kelong pon Kachini do natenki DSP Nahid Karishma Japon Densi Dipu train station along Kakorok asai kedeng damhot Dipu railway colony asor Pinok Sutradhar Chuparjan Biju Sutradhar along pensi Bangso Chinese grenade ipum longpon Halapo police kapachini tenki Dipu train station along kapang babu chia phansi kachisi lapan kaching nang long check abang phu DNLA claim bang kahai puse kahon the parupon sidame aklong alam kachini japhan karju patar dog bomb no puse police pachini pon কোনো ধৰণৰ ঘটনা হোৱা নাছিলে এই গোটেই ঘটনাটো বিষয়ে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ আজি আমি বিশেষ সূত্ৰৰে আমি গম পালোঁ যে ডিপুত মানে আপোনাৰ DNLA কেইটালে মানে গ্ৰেনেড মানে বিস্ফোৰণ কৰিব ওলাইছিলে আমি সেই মুহূৰ্তত গম পাই আমি DSP হেডকোৱাৰ্টাৰ মেডাম OC মানজা PS আৰু কমাণ্ডো বেটেলিয়ন লগতে সংঘীয় ষ্টাফসহ আমি এটা অপাৰেশ্যন চলাওঁ আৰু অপাৰেশ্যনৰ অন্তত আমি এজন যুৱকক আটক কৰোঁ গ্ৰেনেডসহ আৰু আমি গোটেইখিনি আমি তাত জব্দ কৰোঁ গ্ৰেনেড লগত মোবাইল এটা আৰু কিছুমান নথি পত্ৰ আমি জব্দ কৰোঁ তেওঁৰ নাম হ'ল আপোনাৰ পিনাপ সূত্ৰধৰ আৰু তেওঁ বিজু বুলি জনা যায় তেওঁলোকে ৰেলৱে ষ্টেচনত এইটো কাম কৰিব বিচাৰিছিলে এটা ৰেলতে লৈ আহিছিলে নেকি ৰেলৱেত লৈ অহা নাই তেওঁলোকে মানে ৰেলৱে ষ্টেচনত মানে ৰেল যেতিয়া 5:30 বজাত যেতিয়া পেচেঞ্জাৰখন যোৱা সেইখিনি সময়তে মানে সংঘটিত কৰিবলৈ খুজিছিলে News Desk Report Karbeng Long Live Nomati constituency angkang Jasimet Parokhwa Baroy Chankar Arangamekar Barim Ashok Teron Alang Liachor Pirbi BP Amena Jongjong Pen P Rikithak Handloom Textile Penang An Aningkan Pen Bepar Beha Kachoklem Kachipadukali Chilangpon Bomno Karbia Pindeng Sumpot Nihang Nirep Ahawarmati India Angkang Pi Pendanglok Pirthe Adang Kapachi Thangpon Unjia Phanpura Kai Kiamat Kabor Ipon Lapen Inut Nongnam Kachi Thangklong Fashion Designer Abangpi Pirbi BP Henno Pirbi BP Alang Liki Barim Ashok Teron Achorlo Lapen North East Fashion Week Along Sidami Nong Ikachapalong Dundang Abangpi Lo Kiramtang Ningkan Suruhini Rakrepi Aningkan Pensi Pirbi BP Alang Li Pindeng Pangrum Amen Pen Pi Rikithak Handloom Textile Asai Deng Pondo Lapen labangso aperi kipir kethak seki kipipen chenglok thirklong kipir kethak asai impupon therapy pindeng pangrum amen pen Dipu rong sopialong sidami kulat impupon si penang an bepar beha choklem churam amuale sidami chithek ponong no Kardom Karbeng Long Life kelang rara tumdon nilitum Karbeng Long Life pen ladak elo adin sidolo ladak bange jasimet nomatilong Abarim asukteron alang li ahemalong sidolo alang ahemalong masih alang litum alang acor mate pirbi BP alang li ahema acor lo alang li
alangli kabor ipon pirbi bepi alangli baidu bang kabor ipon jatmet karbia pindeng support anso se north east india kan pachit hangjia phan alangli ladak handloom isi ingku pon lo labang se handloom asa handlong se alangli tum pindeng panghum pu labang so akulat sami dipurong sepilong bipon lo ladak abang ke lalo north east pen nai an karbia choy hong thor pen cheng lok jamborong pen cheng lok pe selling pen cheng lok pini pe kok pen cheng lok mam kok pen cheng lok penangan order alang tum long pon lo la pen labang su pindeng panglum pen alang litum penangan nong lam sut hong sedame do pon lo pen penangan bepar beha hin alang litum cuklem choda mamu penangan ching tu pon lo la si alang litum la workers tum do baido tum do la pen la kormosari tum do ke klebe dama tum do sor kosi pen same alang litum ke bang dak training nang pen la dak alang litum labang su non modern labang su kera a mesin pen cheng lok la sun klem pon lo Ada mazar hot aktinang sot pindeng sumpot mati pini pekok vam kok hai hui do anta labang so pindeng pangrom akularalong humri dampen ning ke hang ateng chongwai damlong ni hang ni rep ahawar angbong pen kachithang plong ki pher ke thak adima long penta bang phu bang phetom bang so pindeng pangrom malong boreng awar sai choklem dundun kacharli awar sai ka videt adim pot charli tekstista mi alangli mem pirbi bipi kabor ipen so handloom vingnai khulipen ani rada tumpo an awar sai longdon lali rong si tum sita melada lockdown na prang ke nikan si prang ke lada hakke chengpen benang o ke reng dun lo rong arat atum ta sar pimar tum sita me pini thakpo mani ke pekok thakpo mani ke arlenga choy lason si therang khali bibe apo an ke misita me lockdown na joini ning duk lo so joini pe non bang ke kapre ka kam dam mase do sita minon ke bang idola bang ke bang dia phana kola ke bang tu jiani bang ke pura do anstemi ko ne pa fill up dia phan lo la pendela dak bia order pe ni ta mi pick up la khali bilong le la pende mi pick up ahor mo quality la dak original mane part muga pusita pe guna pusita me guna ta difference do umma didi a quality do sita mi la dak ke guna ta original guna lo original part lo ke longji la dak ke itum karbia long la si karbia long anso se la dak ko mani ke charli ji ning hang pusita me la dak ko wang tame charli du nangji athema iri tum jong se la hai charli du long lo te anso se tu karbi ada phansi tame akimi lo la pe charli du long lo dak ben ke tu si kai si binis tame tu kam du long ko Denarong pen Bikram Teron Karbiang Ngong Live Tagte pinia Adap Abirta kalapan sekang tonik lo domi thakmi kardom